Ebi yabigambo byaba nagambaho n'omushaiki witu aha kitebe ky'obureberezi bw'Eranyangi omu Bushenyi. Okusitayo otukusiima Ruhanga ahabw'okuba abaire naakunda ekanisa kandi nabwo arereho canon ahabw'okuba omuntu twakuza kuba canon omu kanisa kimwe nikimanyisa ngu areeberwe bamushujuma bareeba ngu n'omuntu oshemereire kuba ekyokureeberaho. Mbwenu tusaasire munonga. Bishop Johnson yashobora Honorable Mary Karoro nk'omuntu omunyabwengye aho yabiireho omushomesa wa literature omu university kandi owahandikire ebitabo bingi ebirikugasira ihanga. Mary yaba ari omukazi omunyabwengye owashomeise omu university ashomesa literature kandi ebyo bya literature na philosophy nibyo bitari by'abantu b'obutosha. Reka yari omukazi omunyabwengye ari omuhandiiki nahandiika ebintu kwombeka ihanga. Bishop Johnson twine omujuni yashobora Honorable Mary Karoro Krut abiire naheereza abebembezi b'ediini ekitiinisa kandi omuntu otarajwaniza eby'obutegyeki hamwe n'ediini. Tumukunda abeera atakubaasa kugamba kubi aha kanisa nare ahariitwe abaheereza baayo ahubwo hariho abebembezi abokureeba nibagamba orurimi rutahikire aha kanisa ntabwo nibwo ari mu parliament tukureeba naateesa ebintu ebirikuteeka ekanisa y'obusha. Bishop twine omujuni yagaruka yagamba ko obureeberezi butebeekaniise kushabura omubiri gw'omugyenzi. Okushengeshereza omubiri gwe hatari kugambira tutegereze programu okwihanga na state bitebeekanise kwonka aha n'obureeberezi bwe mu cathedral ye nabwekyo kubaho enteekateeka nsokugira bamanyisa aha mikutu n'ahandi kureeba oku biragende okwija okusiibirana n'omukusitaayo kandi omuntu wa Ruhanga. Omugyenzi Karoro n'enzarwa ya Bwatogoser omu Central Division Bushenyi Shaka Municipality akashomera Bweranyangi Girls atyo yagumizamu omu matendekero agahaiguru. Amakuru aga gashakwa Olivia Nasasira aho Tayari West omu Bushenyi.